Masangu, executive ya kereke, ntlawa hinkwayo leyi nga kona. Ndito all protocol observed. Kurhula ka Xikwembu a ku ve na n'wina. Vamakwerhu hi nge se za hi ya nghena eka rito ra siku ra namuntlha, a hi rhangeni hi khongela. Inkomu Xikwembu xa matimba, Xikwembu xa Xitsonga, Jehovah Jireh, the Lord our provider. Wena n'winyi wa tilo na misava, Xikwembu, hi ri twini rito ra wena ri hlayeko lexi, Xikwembu, eka madyambu ya siku ra namuntlha. Sweswi ha ku rhamba, Xikwembu xa matimba, leswaku ku va wena Jehovah, Xikwembu xa le matimbeni, u vulavulaka through me, u vulavula Xikwembu, u ri hlavutela eka vana va wena, Xikwembu xa ku vonakala, leswaku loko hi huma laha eka siku ra namuntlha hi huma hi nga ri leswi hi nga nghenisa xiswona, Xikwembu, ku va rito leri hi nga ta famba hi rona hi ya ri tirhisa na le mugangeni wa hina, ku va rito leri nga ta hi pfuna, Xikwembu xa ku vonakala, ku va rito leri nga ta hi horisa, Xikwembu xa ku vonakala emirini ya hina, Xikwembu, Xikwembu xa ku vonakala, nghenelela hosi, u endla leswaku loko vana va wena va languta, Xikwembu, va nga languti mina kambe va languta marito lama humaka eka wena. In the mighty name of Jesus Christ we pray. Amen. Vamakwerhu, ni titwe ndzi ri munhu wo hlawuleka swinene ka siku ra namuntlha loko matsalani va ku hi kombela ku ya hi xerela rito. Kambe loko se ni ya cheka tivhesi leti va nga nyika laha, ni swi vona ku ya Marka chapter 14 from verse 12 to 31. Se mara ni ku hayi swi swa Xikwembu u ta ni kotisa wena hosi. Mina I always say I will start this, wena u ta ni fikisa laha ni ya kona. Na sweswi ni tirha hayi a ni swi chuhi, u ta ni kotisa ene u ta ni fambisa. Vamakwerhu, buku leyi yi lehile swinene as I've already mentioned. So mara loko ni yi langutini yi na tinhlokomhaka tinharhu. Title ya message ya namuntlha leyi ngo The Last Supper. So ni vi ni ti byela ku o ni yi hlaya then ni yi summarize ni yi endla hi stage. Loko no lava ku ta dodobana na yona ni ya fika makumu ni nga teka nkarhi. Ivi loko ni yi hlaya ni vuye ni ku hayi ni ta yi divide into 4 stages. Ivi ni ku from verse 12 to 16, tanihi leswi hinkwenu hi swi tivaka leswaku it's a holy week, leswi hi nga fambisa xiswona. Namuntlha hi khoma leyi va ngo The Last Supper. Eka vhese leyi hi vona laha Yesu na ti-disciples ta yena laha a va kunguhata ku va va endla The Last Supper. So mara leswi ni nga swi divide into 4 stages. Ni ta ku number 1, ivi ni ku before the meal, ni ku verse 12 to 16. Ivi se ni ku Jesus hi laha a endla kona ti-arrangements, or that's where he was revealing laha va nga ta famba va dyela kona na vadyondzisiwa va yena. So loko ni ku before the meal, ni vurise hi mhaka ya ku vadyondzisiwa va yena na vona a va nge se za va sure ku ya dyeriwa kwihi kumbe ku ya tshamiwa kwihi. Hi vona hi laha loko se va vutisa hosi Yesu va ku xana hi ta ya dyela kwini Paseka. Ivi hi loko hosi Yesu a va hlamula, ivi a rhuma vadyondzisiwa va yena vambirhi a ku ka yena, fambani emutini mi ta hlangana ni n'wanuna la rhwaleke ngotsa ya mati, mi n'wi landzelela. Laha a nghenaka kona mi ta ku eka n'winyi wa muti, mudyondzisi u ri yi kwihi yindlu leyi a nga ta dyela eka yona Paseka xana. Veri himpela swi swi endlisa sweswo, u ri a ri ni vadyondzisiwa va yena ke.
veri va fambile himpela ava byela ku mi ta kuma yindlu yin'wana ya upstairs mi ta fika mi nghena mi ya le henhla leyi va ku leyi andleriweke ni ku lunghisiwa mi hi lunghisela kona kutani vadyondzisiwa va yena va ya fika emutini lowuya ivi va fika va vula instruction leyi va nga byeriwa hi hosi Yesu vamakwerhu loko yi kha yi sungula vhesi leyi there's something lexi na mina ni nga xi analyze la hosi Yesu loko a kha vulavula timhaka leti a nga lavi ku va openly or specific o vulavula hi ku a ni swi tivi nga swi vula njhani hi Xitsonga hi ku loko yi sungula u ri mi ta kuma mi ta rhangisa n'wanuna loyi a nga ta va a rhwale ngotsa ya mati enhlokweni under normal circumstances vavanuna a va rhwali mati ku rhwala vavasati ene a ku menxiniwi mavito ya munhu la o vula ku mi ta kuma munhu loyi wa so mi famba mi fika mi kuma yindlu leyi ya so a ku vuri ku hi le ka vamani yes, so he was very private and secretive about this place loko ha ri during the week loko va kha va chumayela na rito ra tolo va hlamusetile ku eka vadyondzisiwa va hosi Yesu lava va 12 a ri kona un'we loko ngo i Judas loyi a lava ku xenga Yesu so loko ni kha ni vona I'm sure a tumbetela yena timhaka leti a nga fambi a ya rhwala vanhu lavaya leswaku va ta fika va n'wi khoma laya a tlharihi swinene Yesu a nga swi advertise-angi u lo swi vula hi ku swi tumbeta leswaku va nga n'wi kumi leswaku u ta va a ri kona ivi se ni ku number 2 a ni se va fambile se va le ku fambeni va organize veri loko dyambu se ri perile Yesu a fika ni lava 12 kute loko va tshamiri va karhi va dya Yesu a ku ti tiyisile endzeni ka n'wina un'wana wa n'wina u ta ndzi xenga loyi a dyaka na mina ivi loko number 2 loko during the meal loko Yesu a fika le ndlwini liya na vadyondzisiwa va yena already Yesu a swi tiva leswaku Judas u na maqhinga lama a lava ku ma endla ene kuna I think kuna kun'wana nga ku hlaya va ku Judas was sitting on the left hand side of Yesu. Can you just imagine ku ri loko a ku ri leswa masiku lama va mufundhisi va ku dyeni na va dyondzisiwa va vona lava va twe leswiya swa ku veri va ya ku dya hi weni ni xoko na siku leriya i nge ri nga fikanga i nge ri vheti ri khanseriwa va ku hayi Yesu a nga Yesu u pfumerile a famba na yena na vona vanhu lavaya a tlhela fika a tshama na vona tafuleni a va byela ku na mi byela ku ku na munhu un'wani wa n'wina u ta ndzi xenga no va xoko hambi mina loyi u twa mahemi ya ku veri heyi sesivhiji va hlekuni ni kha ni nga swi twangi from the horse's mouth already ni tata na ti-conclusion tin'wana to a na ha lavi no n'wi vona a nga ha tshuneli na kusuhi na mina it's normal we are on the physical world mara ma swi vona ku leswi endlaku Yesu swa chavisa hela mhani nga ta ya hi ku se a ta suspecta kumbexana un'wana u tata a fika a ni chelela kwalaya ya loyi a lava ku n'wi xenga kumbe vanhu lava va ti-religious leaders va n'wi rhumile famba n'wi chelela a ta vhafela kwalaya mara Yesu swi endlile sweswo a ku un'wani wa n'wina u ta ni xenga munhu a nga munhu va ti kanetela hinkwavo ivi loko ya ha no hetisela leyi a ni te from 17 to 21 tani va sungula ku khomiwa hi gome va n'wi vutisa ha un'we a ndzi ri a wu vuli mina sweswi a hi kha hi vulavula swona ivi un'wana wa vona lava 12 la phemaka a tlhaku hi un'wana wa la phemaka na mina vuswa can you just imagine leswi a ni swi vula ku just imagine munhu loyi dyaku na yena vuswa
Yes, I can just imagine loko se va tshami laha tafuleni. I'm sure va phasana na ti-basket ta ti-bread. Ka vanhu lava ka munhu loyi a swi tiva leswaku u le ku n'wi xaviseni. Tanihi leswi ni nga swi vula. On the physical realm, I don't think that day was not even going to happen. Yes, anga yes. Fambi aya tshama na vona tafuleni. Aja. I believe it Africa thought na vona ndleleni. That's my imagination. Loko se i kha yi ya mahlweni ivi ni ku number 3. Number 3 yi hlamuseta hi ta xilalelo xa hosi. Number 3 consists of verses 22 up to 26. Hi loko vhele se a ri karhi a va phamela xilalelo. Se maralani ni langutile a ni nga langutanga ngopfu swa loko va ha ri eku dyeni a teka xinkwa kutani loko a khensile a xi phema a nyika vadyondzisiwa a ku tekani leswi i miri wa mina kutani a teka xinwele a khensa a va nyika xona va nwela ka xona hinkwavo a ku ka vona leswi i ngati ya mina ngati ya ntwanano ya I was wondering why underline la u ri i ngati ya ntwanano leyi halateriwaka vo tala. Namuntlha hi ta ya hi ya dya xilalelo va makwerhu va Phosphorus ve ri i ngati ya ntwanano. Xana hina loko hi karhi hi nwa ngati liya ha yi tirhisa hala Phosphorus na? Swi vula ku loko ho za hi nwa ngati leyi Yesu u ri i ngati ya ntwanano. Hi fanele ku va na ntwanano a xikarhi ka hina. Hi fanele ku va na ntirhisano a xikarhi ka hina. Hi nga endli leswaku hi vulavula hi hlevana. Manani kwena va ku ri ntolo va ku n'wana a tlha ku my blood it doesn't mina wo tshuka u zonda munhu a nga ku dyoha a swi hlangani. Un'wana a ku hayi no n'wi zonda natural. Can you just imagine? Natural a nga ku endlela nchumu. Very ta no ngati ya ntwanano namuntlha Phosphorus a hi twanani. Phosphorus a hi tirhisana ni. Phosphorus, let's work as a team. A hi khomaneni so. Hambi manager, phela ma swi ku manager a nga endli nchumu ku tirha lava nga le hansi. Vo submit va ku ivi yena va heta va hayi i tirhe ngopfu a ku tirhangi yena ku tirha vanhu lava nga le hansi. A hi khomaneni Phosphorus a hi pfuneni va tatana nhlungwana lava. Hi nga ti ku va hi sala ndhawu va kha va hi londa mali. Loko va ku laveka swingerengere loko va ku laveka swi a hi tirheni na vona a hi va oloviseleni ntirho. A hi va oloviseleni. Mina na swi rhandza ku mina le ntirhweni loko ni tshamile nkarhi wun'wani ni munhu luwa loko no va na xilo xi ni stressaka xa ntirho a ni tleli. So it's better ni teka nkarhi wa mina wa extra ni swi endla because a ni lava ku vutisiwa hi swona ti-following. A ni swi lava munhu a ku why mi nga endlangi swilo swa so, why mi nga endlangi swilo swa so. Rather take my extra time ni swi endla then mundzuku ivi na loyi ni ripotaka yena u ta tlhela ku Viji u ta ku rhumela swilo navusiku hi 10 because a ni lava ku vutisiwa mundzuku what happened why it targets all those kind of things. Loko hi karhi hi nwa ngati liya Phosphorus a hi twanani. Loko hi nga twanani kereke hina yi tawa. Loko hi nga twanani sweswi hi ngo hi lava full status hi fanele hi twanana hi ndlela leyo hi fanele hi pfuna va treasurer la. Hi nga endli ku va hi sala ndhawu. A swi hi nyumisi mara va fika va hi vutisa va ku ni kombela mali ya yini ni kombela mali ya yini a swi hi nyumisi mara ka vanhu va Xikwembu. A bank a va kombeli wo jabula kunene va ku loko yi hele bank a va zi va kombela. Ene la hi le ndlwini ya Xikwembu ivi na Xikwembu I think hi endleriwe favor la ka tithes. Swimala leswi a switsongo leswi switsongo ngopfu compared to timali leti hi tekeriwaka hi bank. Mina I think hi endleriwe favor truly speaking. Switsongo ngopfu mali leyi laveka ku la kerekeni.
va ku ri ni mfundhisi kun'wana va ku loko ku ri ka u swi koti ku humesa clean, do something. A hi twananeni, ngati leyi hi nga ta yi nwa namuntlha hi twanana vamakwerhu. A ni nga lava ku ta endla tipolotiki to tala, se 22 and 26 yi vulavula ngopfu hi swilo swo nwa ngati ya Yesu. Ngati ya ntwanano leyi halateriwaka lamo tala. Ndzi tiyisile ndzi ri ka n'wina, a ndzi nga hanyi kambe swa mihandzu ya vhinyo ku fika siku ndzi nga ta swi nwa swi ri leswintshwa emfun'weni wa Xikwembu. Kute loko va yimbelela risimu va ya entshaveni ya mintlhwari, ivi a ni ri ka number 3, ivi ni tlhela ku na number 4. Number 4 consists of verses 27 to 31. Liya se yi vulavula hi Petro. Yi vulavula hi Petro loko a karhi a promisa leswaku yena a nga n'wi landzuli Yesu. And I think lexi xivangelo xi nga endla ku Petro, I think u ve na ku chava na yena loko se swilo swi hamba. A ni ku na van'wani vanhu van'wani va magwala ve ku na magwala van'wani va chava, a va swi rhandzi ku va huma, va rhandza ku famba. Se loko vanhu van'wani vo ndla swa wrong na vo va landzelela, loko van'wani va ndla leswi na vo va landzelela. I think i fear leyi a ri na yona. So from 27 to 31 ehansi ka nhlokomhaka leyi ngo ta Petro loko a tivisiwa leswaku u ta landzula Yesu, va ku Yesu a ku ka vona, hinkwenu mi ta khunguvanyeka hikuva ku tswariwile leswaku ndzi ta ba murisi kutani tinyimpfu ti ta hangalaka. Himpela hi swi vonile loko se hi ya ku heteleleni leswaku vanhu va vuyi va hangalaka. Loko se va yi vula ve ri ku sele a ku lo salanyana the inner cycle ya Yesu ku nga Peter, James and John. A ha vulavuli hi vona lava van'wanyana, se vanhu a va hangalakile. Loko yi continue yi ku kambe loko ndzi ta va ndzi pfukile ekufeni ndzi ta mi rhangela ku ya eGalileya, ku ya le Galileya. Petro a ku ka yena, hambiloko va nga khunguvanyeka hinkwavo, mina ndzi nga ka ndzi nga khunguvanyeki. Yesu a ku ka yena, ndzi tiyisile ndzi ri ka wena namuntlha vusiku byebyi nkuku wu nge se ringa kambirhi u ta va u ndzi landzule kanharhu. Kambe Petro a tlhela a tiyisa swinene, hambiloko ndzi fanele ku fa na wena, ndzi nga ka ndzi nga ku landzuli. Kutani hinkwavo va vurisa sweswo. Leri hi rona rito ra Xikwembu vamakwerhu. Loko ha ta va hi kha hi famba ka Holy Week, ndzi ri ka n'wina va Foslorus, ndzi ta mi siyela na marito lamamo. Yesu u hi fele exihambanweni leswaku hina hi ta va hi kha hi chucheka la misaveni. U fele na vadyohi, u fele vanhu hinkwavo, a nga chuzangi ku lava hi lava kahle, lava hi lavo biha, loyi hi loyi a humesaka nhlengo or loyi hi loyi a endlaka yini. Hi leswi a swi vula ku hi rhandziwa hinkwenu, hambi criminal, hambi Xikwembu xi hi rhandza hinkwenu. A hi rhandzaneni vanhu va Foslorus, hi va na mbilu liya yo fana na Yesu. Hambi munhu a loko onhela nkarhi wun'wani, sometimes it's better to keep quiet. Nkarhi wun'wani wo va na side wo miyelanyana loko u nga swi koti ku ta vulavula yini, especially loko u kwatile, wo ti miyelela nkarhi wun'wani swin'wana swi tshika swi hile. I always say ku action a nga dyi nchumu. Loko u vona ku a wu na xo xi vulaka munhu, action a hi u huma ka hina ku vulavula ku swi ndzi ri ka n'wina a hi veni na mbilu liya ya Yesu. A kha a swi tiva leswaku vanhu lava a nga tshama na vona va le ku n'wi xaviseni, mara a la tshama na vona na vona swakudya. Leri hi rona